Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi, turabaramukije tubahaye ikaze muri kiganiro cy'uyu munsi, aho uyu munsi tuje mu rwego rwo kwifatanya n'umuryango w'Abayisilamu wabuze abantu mu ngendo nyobokamana ziherutse kuba mu minsi ishize, hagati y'itariki ya 11 n'itariki ya 19 za kuno kwezi. Hakaba hagiye hanze amakuru agaragaza imibare y'abantu baburiye ubuzima muri urwo rugendo. Leta, guverinoma ya Arabie Saoudite ikaba yavuze yuko ari abantu bagera ku 1,301 muri uno muhango bita Haji. Uyu muhango rero ukaba uteganyijwe nyine mu rwego rw'imyemerere y'Abayisilamu, aho bavuga yuko buri muntu nibura inshuro imwe mu buzima bwe aba agomba kujya i Maka, aho bita Meke nyine, agakorera uno muhango uba wateganyijwe nk'uko biteganywa nyine mu gitabo, muri kiriya gitabo bifashisha mu myemerere yabo bita Kora cyangwa se ikorowani mu kinyarwanda. Biteganyijwe yuko abantu bazenguruka inshuro 7 ibuye bita Pierre Noire cyangwa se Kaba. Ahangaha bakaba babikora mu rwego rwo kubahiriza nyine ibyo biteganyijwe mu myemerere yabo, byanditse no mu gitabo cyabyo nk'uko babitegetswe na Mahome cyangwa se Muhammad, nawe wasengaga kuri buno buryo. Uwo muhango bakaba bawita nyine Haji, bazenguruka aho ngaho iyo Kaba. Barayubakiye neza, iryo buye bararyubakiye neza ku buryo abantu bagenda bahazenguruka inshuro 7. Urumva rero abantu baba baturutse mu bihugu byose bitandukanye by'isi b'Abayisilamu baje kuhasura. Hari n'igihe haba harimo n'abandi bakerarugendo, usanga ari abantu benshi cyane. Bisaba rero yuko igihugu kiba cyabiteguye kikareba abantu bashobora kwakira ni bangahe, abazabafasha ni abahe mu rwego rw'umutekano, mu rwego rw'isuku, mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'ibyo bazarya, ibyo bazafungura, ibyo bazanywa. Ni ibintu byinshi bitegurwa. Niyo mpamvu rero igihugu ntabwo cyemerera abantu bose uko babigisabye. Hari imibare nyine bagenderaho bemerera abantu, naho ubundi abenshi baba babyifuza buri mwaka, ariko bose ntabwo bemererwa. Ariko muri uno mwaka bavuze yuko hari abantu nyine baciye ku ruhande bakaza mu batemewe, bagera kuri 83%. Nibo rero uba usanga baza gutera ibibazo bindi byiyongereye nyine ku bwinshi bw'abantu bahari. Haba hari abantu benshi rero muri uno mwaka. Imibare yagiye hanze yerekanywe yuko hari abantu 1,800,000 bitabiriye uno muhango. Muri bo 1,600,000 bakaba ari abanyamahanga nyine, batari abantu bo muri Arabie Saoudite. Abantu bo muri Arabie Saoudite urumva ko harimo ikinyuranyo, kuko bo bashobora no kuhajya mu bindi bihe hatari abantu benshi. Noneho rero ugasanga za ngamba leta yafashe cyangwa se bya bindi byateganyijwe kwakira bano bantu, babyakiriye n'abandi benshi nyine batari ku rutonde. Kandi abo bantu ugasanga hari n'igihe badafite amakuru yabugenewe ya nyayo kugira ngo urugendo rwabo rugende neza. Abundi imiryango y'Abayisilamu mu mpande z'isi irategurwa, bategura bano bantu bagiye kujyayo, bamara igihe babategura kugira ngo urugendo ruzagende neza.
ariko urumva niba hari abandi baciye ku ruhande bakabyitegurira cyangwa bakanyura ku bantu batemewe, hari igihe bishobora gutera ibibazo by'ubuzima, kuko kino ni igihugu gishyuha cyane, bikagira yuko ari abantu benshi cyane baba bahahuriye, bigaturuka yuko igihugu ubwacyo gishyuha cyane. Noneho hakaba hari abantu batabasha kubyihanganira, cyane cyane abantu bafite intege nkeya, abakecuru, abasaza, abantu bamugaye, abantu barwaye indwara zitandukanye, abantu bakiri bato ariko nabo nyine ugasanga hari ababikozeho, kuko burya umubiri w'umuntu ufite ubushobozi bwo kwakira ubushyuhe nibura hejuru ya 30°C, umubiri biba biwukomereye cyane. Iyo rero igihugu gishyuha cyane kikarenza 30, 35, 40, nko mu gihe nyine cya runo rugendo nyobokamana, batangaje yuko ubushyuhe bwageraga kuri 49°C z'ubushyuhe, hakaba n'igihe bigera kuri 52°C z'ubushyuhe. Ni ubushyuhe rero buri hejuru cyane, kuko umubiri w'umuntu ubasha kwihanganira nibura 30 kuzamuka kugera kuri 40, hagati ya 40 na 50 rwose umubiri uba wawusabye ibirengeje, hari igihe urasha ugasanga umuntu ntabwo abashije kubyihanganira. Niyo mpamvu nyine hari abahaburira ubuzima kubera ni igihugu cy'ubushyuhe cyane, kandi ni ubutayu. Hari abantu rero bajya n'ahantu hatemewe, hatashyizwe n'ibikorwa remezo bibafasirita, biborohereza. Noneho rero niyo mpamvu hapfuye aba bantu bangana batyo, bagera ku 1,301 baba bapfiriye muri runo rugendo. Ni abantu benshi cyane rero, nubwo baba bagiye gushyira mu bikorwa umuhamagaro wabo, ni 5e pilier de l'Islam iyi ngiyi ya haji, biba biteganyijwe mu bishyitsi rwose mu mabwiriza agenga abayisilamu. Umuntu mu buzima bwe nibura inshuro imwe aba agomba kuyikora, ariko nyine yayikora kugira ngo igende neza, nuko itegurwa ikubahiriza amategeko n'amabwiriza aba yahawe n'igihugu aturutsemo ndetse n'icyo agiyemo. Hari umurongo bino bintu bitegurwamo, niyo mpamvu za guverinoma ziba zigomba, usanga hari igihe hari abatemererwa nyine kugira ngo batarenza wa mubare. Iyi mibare rero twayihawe na France 24 ndetse na Le Parisien, niyo yashyize ino mibare hanze. Njye niyo nifashishije nkugezaho bano bantu bapfuye bangana n'1,301 bapfiriye muri runo rugendo rwakozwe hagati y'itariki ya 14 ndetse n'itariki ya 19 z'ukwa gatandatu, b'abayisilamu nyine baba bitabiriye runo rugendo. Cyane cyane nk'urugero, hari nk'abantu baturutse mu gihugu cya Egypt, cyo kikaba cyarahaburiye abantu bagera kuri 323, muri abantu baturutse muri Jordan ugasanga bo bageze kuri 60 nabo bahaburiye ubuzima. Ni abantu benshi rero, uburyo wenda buri gihugu kizagenda kivuga imibare y'abantu bagiturutsemo bahaburiye ubuzima. Uyu muhango rero abayisilamu bakora ni ingenzi, ariko n'amagara yabo ni ingenzi cyane. Ni ngombwa kubahiriza amabwiriza n'amategeko aba yatanzwe. Turabihanganishije rero, n'umwaka
ikurikiyeho uru rugendo ruzaba buri gihe uko abantu bazajya babaho bemera ino myemerere bizajya bibaho, ariko ni ngombwa yuko amategeko n'amabwiriza yubahirizwa kugira ngo ibintu bigende neza. Tugiye kwinjira mu gihe cy'impeshyi, birasaba nyine ko n'ubundi ni igihe cy'ubushyuhe abantu bita cyane ku buzima bwabo, bakibuka kunywa amazi, kwirinda kujya kwitagaraza ku zuba nyine rya zuba ry'igikatu, bagafata ingamba, harimo kwambara ingofero, harimo kwambara amarinete y'izuba kugira ngo amaso atangirika, harimo niba abantu bafite ingendo kuzikora mu gihe nyine hakiri ubuhehere, aho kugira ngo bazikore mu gihe izuba ari ryinshi n'ubushyuhe ari bwinshi. Hari ingamba nyinshi nyine umuntu agirwa inama zo kubahiriza, zimufasha nyine guhora aherereye, harimo cyane cyane kunywa amazi, kurya ibintu byorohereje birimo imbuto, imboga ndetse n'amasalade, imboga rwatsi, kugira ngo urugero rw'amazi rukomeze kuba rwinshi mu mubiri we. Ni byinshi rero byamufasha kugumana ubuzima bwiza. Mbifurije rero ubuzima bwiza, ibyo ngibyo tukaba twasanze ari ingenzi kubibagezaho kuko nabyo biri mu bintu nyine biraza mu rwego rwo kurengera amagara y'umuntu. Turabashimiye rero mwe mwakomeje kudukurikira, abatari bakora subscribe ko tukaba tubasabye gukora subscribe, like na share. Turi kumwe, Imana ibahe umugisha. Njye waguteguriye rero buno butumwa nitwa Celine Uwera, nkaba nkomeje kubihanganisha mwe mwabuze abanyu muri runo rugendo. Murakoze cyane.